چیکرنا خارنه بگمان کلتورک هنرک دولمنده لجیهان مثلا شیف مزنین مطبخ هنه به هجمار پرتوکن خارنه هاتنه نویساندن هاتنه چاپ کرن لحر داره پیش برکا چیکرنا خارنه جی تکرن یعنی کردن ماین کل کامپا گویلان دمینن گوتن چمامه چینک بنیرن پنجی جنین کلوه کامپه کوچبرن خلک می روجاوی کردستانه نه لحف کم بنو بشتاری پیش برکا چیکرنا خارنه بون هر جنه که ده چیکرنا خارنه دا چقاس زیرکی اوی هبو دوی پیش برکه دا کم کر هر یکی جوان پنجی جنان جی خواست ببا یکم ده چالاکین وها دا کی پر کیف دکه بنیرن کمیته نرخاندنه بیگمان جه همو رنگین خارنان دخواه پشتا تان دکه نرینا خود ده دنرخینه او نوت ده یعنی پوان ده درجه ده نان پیجا هری باش خارن چی کرده جی ده خلات کرن سالانه پیش برکن به وی آواهی لکامپین پاریزگاه دو که تینه لدار خستن روناک قواس اف راپورت آمده کر اف پیشبرکه خوارنه کل کامپا گویلان یا لپاریزگاه دهو که جعالی ریخستنا لیمون تری تراس و هاتل دار خستن. دوی پیشبرکه دا نیزی کی پینجی جن بشدار بون. پشتی که هر جنک خوارنا خوا آماده دکه کمیته یا نرخاندن جه دخوا او دنرخینه. او خوارنا هری خوش ده خلات کرن. ڕێکخراوی لێمەنتری تراست ڕێکخراوێکی مرۆیی قازانس نەویستە و مەبەستیشمان خزمەتکردنی پەنابەرانە لە سنووری کەمپەکانی دهۆک. ئێمە لە نۆ کەمپی سنووری پارێزگای دهۆک کار دەکەین و پێشبڕچەی دروستکردنی خواردن لە کەمپەکان ساز دەکەین. مەبەست لەم پێشبڕچەیە ئەوەیە ئافرەتان بتوانن تێکەڵی کۆمەلگا ببن بتوانن یەکتری ببین و ڕێی بگۆڕنەوە و هەروەها بتوانن خیبرە لە یەکتر وەربگرن بۆ دروستکردنی خواردنی زۆرا زۆر لەوەی کە زیاتر تەقلیدیە. ئێمە ئەمساڵ لە هەر کەمپێک زیاتر لە 50 بەشداربوومان هەیە و هەر بەشداربوویەک خەڵاتێک وەردەگرێت لە یەکەوە تاکو 50 بەڵام یەکەم و دووەم خەڵاتێکی مادی وەردەگرن کە بڕەکەی دیاری کراوە و هەروەها لە مەرتەبەی 3 تاکو 50 خەڵاتێک وەردەگرن کە بریتیە لە کەلوپەلی ناوماڵ و مەطبەخ. یەکش بەشداریên pêşbirkê ji Rûdawê ra kêfxweşiya xwe tîne ziman û dibêje ku diriya vê pêşbirkê da wan xwarinên bajarên din yên Rojavayê Kurdistanê nas kirin. Ji ber ku her jinek ji bajarekî ye û her yekê bi kultûra bajarê xwe xwarina xwe pêşkêş kir. از نالین حسینم از روجاوای کردستانی ما از بازاری قامشلومه ایرو از لول کامپا گویلان از بجداریبونه و مسابقه مگو منظمه لیمون تری تراس چکریه لول کامپی براستی ایرو ام لول بجدار بون مگلک جدایی دخوارنه دیتن هر چیوکی گو هر کس بازاره کیه هر خوارنه جدای جهبدو وستا مناسکر هر کس چه خوارنی وایه چه جیوازی هید اورتا هر باجاره کی ده باجاری روجاوای کردستانی امگله کی کیف خوش بون براستی و مسابقه و هیوی دیگه گو گلک مسابقه ولو چی ببین کو ام تشجیع ببین ev rêxistin salane pêşbirkin bi vî awayî li kampên parêzgeha Duhokê li dar dixe. Mebesta wan jê ew e handana jinan bikin û ji bo têkeliya wan bi hev re zêde bibe. Her wiha ji bo tecrûbeyên xwarinê ji hevdû wergirin. Ronak Qewwas, Rûdaw.